Halo Dek Dika. Yap. Halo Swastiastu, Beli Aris. Halo suara saking Bali. Halo Lu Virgan, selamat datang. Rahajang Rauh, Rahajang Kerauhan. Begitu banget seru. Swastiastu, Yaris. Memiliki melancaran kapal-kapal ke Bangli. Oh nah. Oke, butuh Supartike, siap. Mendingahang ke geguritan raga tuh. Nah, si save raganya. Siap. Swastiastu sareng sami tiang lekar ngocen cerpen karya my bro Alit Juliarte atau ya ane tawang ke Alit Jul baca tiang wantah cerpen di buku niki, di buku Pesamudaya Rasaning Bangli. Nah, buku niki sebenarnya Ukanange, judulnya Ukanange Tiang Saking Bangli. Nah, atas usul dari Alit Jul. Tapi waktu itu kami berdiskusi jati terus Dewa Adnyane pun kentan i Alit tiang nah japat di Serokadan waktu itu apa ngon judul buku nih sebenarnya penglung tapi yang tiang saking Bangli sebenarnya luung tuh tapi kemudian atas diskusi itu muncul judulnya agak seram Pesamudaya Rasaning Bangli gitu judulnya yang jadi tiang lakar mace cerpennya Alit Jul yang berjudul Tiang tas lu. Oke, untuk semua fans yang sudah ngechat saya. Semoga kedengaran ya, semoga ya. Atau pakai ini saja kali ya. Wait. Maco cerpen Alit tuh emang harus persiapan lengkap. Halo, tes. Oke, semoga terdengar suara saya. Langsung saja kita baca. Kengken kerdajen itu. Halo, Ibu Epi. Lupa. Ijen Epi. Halo Ibu Astadita. Bu Dita, selamat datang. Mari kita ngopi. Terima kasih Pak Komang Sujana sudah ikut bergabung, juga Asriani Putri, terima kasih sudah ikut. Oke, kita langsung saja kita baca cerpennya Alit Jul. Judulnya Tiang Saking Bangli, karya Ikomang Alit Juliarte. Sujatene reramane demen pesan nepukin duh Sulastri lakar nganten judul elana nganten besaget apa buin tuh ipune suba selai tiban sin
subuh pantas pesan ngemargi yang pawiwahan. Ini ternyata umur tokoh niki 25 tahun. 25 tahun tuh masa harus ngaleng-ngal nganten. Sakewale sesukat memene mebesen apang tu sing nganten ngajak anak uling bangli. Oh, sing nganten ngajak anak uling bangli kene. Nadak sare galang dikenahne ilang. Tadi harus ajak anak uli jeung nganten sing ajak uli bangli deh. Sewai-wai tuah bengang bengong. Peliakne coh pesan nerawang mesebeng masem ucem rumasat kadi kesaputin kula tusing buen ada kenyam manis menganyudang ati sang sani nyingakit gitu masih tusing ada buen pekedek pekenyung ane biasanya ngiasin hidup ibu mekejang ilang sejabaning raos memene dogenan lemah peteng teke mesliweran dikenah ipune sebet sawireh tusing ngidayang nampi unduke ende kedeg masih ada teken memene ane tusing dadi keleg sepi tuduhnya nih ih lejeng bagi ya deh kayak satu ke dalam lu Sulastri sing bangan kan jak nak uli bangli masalahnya tiang uli bangli oke lihat mirip gedeg ane kerasa yang lu Sulastri joh kalah teken yang gedeg men Sulastri ne teken anak muani uling bangli kengken cerpen ane kok agak anu sana ya pitui nganti metimpuh lu Sulastri di arepan ibune tetep tuh sing lakar keterima ipun tuh sing setuju keliwat pedeh kenahnya tatune ipidan konden nyidang hilang penuh sangat sakit kerasayang memang Sulastri mentatu pidan dugas ipun nu bajang ipun man medemenan ngajak anak muani uling bangli makelo subuh metunangan men Sulastri biasa melalui ke umah ane muani weh gitu masih ane muani subuh bani ngedagang raga teken keluarga ane men Sulastri ini beli DJ man inspirasi ya lihat tresnan beli putu tuseng lakar ilang sejabo beli mati anto apang tawang mati nah ya men Sulastri demen pesan ningahang munyene putu subrata oh ini satuannya memene Sulastri nih pos keliwat sayange nganti mekejang kesukserahan ngeked ane paling kepingitang sube kebang nah begitu ya diastun sube kalangin kewala tusing ngidang benambakin kini apa ada malu beli iraga konen nganten tusing kengken deh men tiang jejah yang takut nih yen ulian ene made beling belitu nyadi ya lakar nyuang made sampunang tantruh teken kesumekanan beline di buaya ganti benih pak putune putunya ada ternyata beli putu subrata. Halo Pak Angga Paradharma, halo Rika, selamat datang. Oke, kita lanjutkan. Alus munyene putu subrata ngawe luluh atin men Sulastri. Woi, sukses nggak? Ini macam nih suara apa di tiang saking bangli judulnya nggak? Ilu Sulastrinya dan nenek Ilu Sulastri itu sing banget nganten aja anak uli bangli kok
Hello. Tuseng bungan apa aneh sangat kejaga tuseng buen sukle. Iya apa ya tuh? Ada rasa sebat kewale, ada masih rasa bahagia di kenahna mensulastri. Itu kan ada bahagia, ada sebat nih. Sebat sawireh kesuklanipun subuh ilang. Bagiane tuah anak muani aneh banget kesayangan, aneh nyuang kesukaan itu. Aja anak oli bang. Oh gitu bukan ini. Ternyata trauma memene nggak. Rayu nu kayak putus subrata. Nyen jemadan ke. Oke, mari kita lanjutkan. Lemah peteng enggal pesan meganti. Tusing merasa telung bulan subeliwat. Mensulastri beling jejah pesan ipun lakar nyambatan teken deramane. Beling sakit. Jejah lakar pedeh deramane. Awak nu muda sebebadinya mak gaya buku kitu ngemasing nganti beling. Rejani ipun melaib nyagjagen putus subrata. Rajani ipun melaib nyagjagen putus subrata ngideh janjine disagete beling ipun misa dia lakar nyuang. Oh, nak putus subrata mah janji tuh kan. Ya beling memene lo selastri ne pidaan lakar juange kon. Terus ken abad itu. Kene abad ne ternyata. Beli kal kudiang jani belingan tiangan nih. Tiang jejah meme bapu lakar pedih teken tiang mapan tuseng bisa ngabet ternyata awak putus subrata mendep makana ipun ngalih jalan anggo meragatan pikobati ini. Nah, jalan apa yang ditempuh? Nah, made ada sebat belilah karena pitungan malu ngajak reraman beli apang enggal nyidang mesadok ke umah Madin. Oke, tanggung jawab ini. Sajana beli tuh ada beli putu linyok tekan semaya. Saut mades putu subrata. De made sumandang saya. Wih, kok nyegas. Nah, mekelo ipun mengantosan. Sakewale gatre uling putus subrata tuseng ada teka langsung hilang. Nah itu biasanya putus subrata mandogenan nelpon nanging subuh aminggu ipun tuseng ngembang kabar. SMS masih tuh ada pegak katrok ganti nanggon SMS. Yang paling kena mensulastri merasa tresnan ipune keplegendahan. Merasa pesan dewa ipune tuah dadi yang ngepelalian dogenan ngeling ipun melaib ke umah nih putus subrata tusing ipun nepuki kemumai ipun nakonan tusing masih ada jawaban timpal-timpalnya putus subrata saka besik ketakonin makejang orahang tusing nawan penyahlah ting tangkah ipune nampi peundukan buku sebagai hati bersatuan ini. Halo Pak Juli Sastrawan. Sajung sap lagi maca anu itu. Binyap dah kok. Mudah dari hati beli putu ngayanang tiang sakit buku kene. Las pesan kena beli teh ngalain tiang buku kene. Kijel akun tiang jadi belaib ngulungan kena aneh kaliwat wud. Lakar kutiang jani belingan nenek. Wah, lain cerita. Sesukat sakitina buka gitu. Mensulastri mau usaha ngelegang kena mau usaha ngedenang bayu. Tur ipun mesemaya ring pedewekan ipun nih. Oh, semaya tuh menjanji. Yen buen pidan piana
tiang lekat ya dian luh utawi muani tusing lakar yang nganten ajak anak uling bangli gitu menjanji ya, di Men Sulastri pokoknya sembang kone yen nak muani ya nak luh panaknya sing lakar bang nganten ajak anak uling bangli nanging pianak ipune luh Sulastri tetep tusing ngeruang munyen memene ane nombahang ipun mekuranan ngajak anak uling bangli. Iyalah, untuk apa dilarang kan? Ipun memengkung kanahne subuh memasik tusing ngidangan ten ngajak anak wani lenan sejabaneng Arjuna saking bangli ane subuh ngalap bunga tresnan di ati. Pokoknya anak uli bangli itu cara Arjuna gitu maksud dia itu. Suksema Jul. Ada loh memengkung buka keto. Loh tuh sayang nawang kan anak uli bangli totonan. Weleng-weleng memenya. Nak muda memek nganti pedeh buka keto ngajak anak uli bangli. Jang anak uli bangli to jele. Memen. Nyen ngorahang meme subetayan kesakiten neket jani nurah sayang meme sakit sing mekejang buku aneh kena meme Sulastri metelanan pesan memunyi apang memene si dengerti teken unduk ipune medemen ngajak anak wani ane subuh atiban ajak ke bareng-bareng megai di Denpasar. Ya diastun subuh sade mekelu metunangan. Nanging lu Sulastri konen tayan acepok ngedengang wani demenan ipune teken rama. Sek tayan konen ngedengang tunangane ngajak memen. Ada iluh buen memunyi cutat meme tuh sing setuju sudah segati nenek bangun Men Sulastri uli tegakane laut mecelep ke tengah paone lu Sulastri milu nuktuk sahe tuh sing sud-sud ngideh teken memene apang ngemang ipun nganten melae dipun jagen memene gebe ke pajut memene ane sedek itah ngangatang iya lakar anggono manjis gitu. Selamat datang Gita Duyani Setiastu Pak Gugui Payana, selamat datang. Kini bermemene lu Sulastri me tiang subun yang san nguayahan tiang subedot pesan nganten meme sing teman nepuken tiang mekurenan meme tuh sing dot lakar ngempu cucu dia sanengan ya agak nyelekit nih petakuan ini kedusan anduse dipungut paoneng ngumpul ngebekin paone madukan ngajak kenah lu Sulastri ne ane inguh tu sing karwan ngantosang penampen melah uli memen liui pun memunyi kewala memene tu sing masing ngerumuang wah memongol halo Anggun, halo Gek Meni, halo Puspita mediolas me tiang tuseng ngidang buku kene jejah ngenehang yang manipuan taken tes panas hidup pedidian sing bani kone lu Sulastri bidian nega Men Sulastri diselan tongos biasa nengai jejahitan lu Sulastri masih bareng nega
tolihe memen abedik tuseng ada ngenah lakar ngisinin kenah abedik tuseng ada ngenah lakar ngisinin kenah mekembangan peninggalan lu Sulastri sekabede ulung matalanan nyerorsot ngelusin pipi jadi ngetel main di pipi lu Sulastri bangun laut metimpuh di harapan men jemah kelima memene kegisiang tekek pesan tekangem wan memene ane sumpah lusuh kulian bareng megai puntang pantik ngajak tapane apang ngidang nekolahan itu sebat kena ipune yeningan ras metungkas sakewale ipun tusing masih ngidang nang kena ane supedot pesan lakarna yen meme mula sayang deken tiang bang tiang nganten ya diastun ngajak anak uling bangli nah ini bener-bener nih yen meme tusing masih setuju tiang lakar luas me tusing ngidang tiang lakar nyalanan hidup tiangnya pedidian lagi ngaku dulu nih Sulastri Rejani ngejar awaknya men Rejani ngejar awaknya men Sulastri ningahang munyen pianak ne alas ni mah pecuk peninggalannya barak kepus bang buku borbor api anga barabat kelesange liman pianak jani loh subebani ngelawan meme uling pidan memeng ngemertanen ragan iluhe jani di subane gede loh bani nungkasin pepinah memene misi nyambat lakar luas nah yen mula entungan tagi ilu lakar isine meme mu luas lakar tulih meme neked dijajeluh nyidang majalan tanpa restu uling meme magedi mejujuk men Sulastri sinambi metungkan pangkyang nundung pianak ni abang luas uling cuma lo Sulastri tuseng ngidang nanang sakit di kenah ningahang raos memene ane kasar Rejani ipun nyemak penganggone kecelepang ke tengah tase pesu ipun tulia mau pamit teken memene tiang luas me dumada meme ajak bape status seger sambatang teken bape nah me yen sube teke uling megai orahan tiang sube luas deres pesan ulung yeh peninggalan lu Sulastri kadirase tuseng lakar sud-sud ngetel men Sulastri tuseng berkrisika bengong ngenahang dewek ne ane sube nundung pianakne pedidi ada rasa sebet wes nundung lu Sulastri makudang-kudang petakon nekain ipun dije panake lakar mesare dije lakar medar sube ngabebekal apa tusing senyen iluh lakar nyemak gaya ane boyo-boyo cacahipun lu Sulastri lakar nyemak gaya ulah pati ane papas pebali ke di TV Swastiastu jero wiswatama selamat datang Komang Suliastiawati Santiasa terima kasih sudah ikut ulian anak muani uling bangli ento
yang ngajak iloh miagan ngemaseng anti nundung pianak pendidik miriban nganti tiang mati maresut sakit ngeteken anak ulun bangli pocol lipidan tiang ajakin melali kemumai wih apa nih kekedisan ninggalin keluhan Gunung Batur muah gunung kekedisan ninggalin keluhan Gunung Batur muah Danu Bature bi nyen jeung like teliu gati tuh kudang pengabdi kudang pinunas rawang tiang apang sidet tresna mebesikan ngajak demenan tiang ipidan nanging isin kenah ajak anak-anak tepukin tiang coh pesan meleh pocol sayang kudang sayang korahan janji kudang janji keucapan makecang ilang tuah sakit ane ketampedan jani buin ulian anak uling bangli pianake subebani ngelawan tiang tuh saya ngemang lo Sulastri nganten ngajak demenane ane uling bangli ento sawireh tiang tuh senya lo Sulastri nepukin unduk ane ipidan tepukin tiang senya lo Sulastri patuh ngerasa yang sakit sekali sakit ane rasa yang tiang pelih ke tiang tuh saya ngemang ipun mekurenan ngajak anak muani uli bangli totonan yang widi napi minat iwang tiang numitis dados pikobet kadia sapuniki sani panggihin tiang sareng keluarga tiang ngerenggeng men Sulastri nguyutang indik pikobet ane nepen keluarga adi jahat saja nasana ngana uli bangli ini nana padahal sing jahat nak uli bangli. Swastiastu, Ibu Bulbul, selamat datang. Terima kasih semua yang sudah menonton. Mari kita lanjutkan. Sawetara galah kutus peteng ada telepon uli kantor polisi nyambatang lu Sulastri tabrakan. Ane jani ipun subuh kebakte ke rumah sakit. Kegiat men Sulastri nampi teleponnya ento uyang kena nih. Perjani ipun mekrai ngaukin kurenane meling ipun tang pererenan tusing buin makenah lantang ipun ngajak kurenane ke rumah sakit. Nah akan di rumah sakit tepukine pianane subuh megeteh-geteh kerawat ring UGD tatune midahan men Sulastri nyangetang ngeling noleh pianane ane mabahan di kasur masapurai putih ane subuh mengganti warnane dadi barak ngarab ulian getih ipune ane liu pesan-pesan amongken liun ngetel ya peninggalan sinah tusing nyidang nandingin gede rasa mesel-selan ipune suben ngundung loh Sulastri uling jumlah nganti pianak nih ngemasin sengkala bukunya pun api pianak tiang ibu metakon men Sulastri ring perawate aget okan ibune digelis ke bakte ke rumah sakit taler anake ane nulungin punike bisa aja dados pendonor sawireh stok darah golongan A sampun telas pisan kebenangan anake punike
welas nepi tulung. Yang purun mesti kayang okan ibune nenten masih dayang keselamatan. Di kene-kene ne pipis mekampil-kampilan tu sing jelakar mengarti. Yen bandingan teken urip pianak pendidik. Rasa sel-sele ento tekane tuah di duri. Lu Sulastri ketibenen sengkale tuah ulian kena ne obah uyang ngenah yang semarane tu sing nemuang galang kapada. Buku agate ada Swecan Widi, ada anak nulungin ane makade Lu Sulastri selamat wong mulai ke tanah wayah. Bersyukurlah. Sira sana nulungin pianak tiang ibu. Wenten anak trumne. Saking napi ragane, Bu. Saking bangli. Buku sanar tatit ngejar ngetor nyerecek pesu peluh mata-mata. Men Sulastri menggebluk tu sing inget teken awak. Pan Sulastri ane uling tumi menep ngegalang yang kolso maneh. Inget ipun teken golongan darah pianane. Petakon gede pesan ade dikena. Suk sama satuan niki ke karya ring kacang apit kalih April kalih tali 15 tahun 2015 guys dan jadi coba tahun 2021 jadi sampun 6 warsa lah cepetan ya weten iki kenten namun tiang wajan cepet karya Alif Jul timpal jange tah nyaman jange ini coba malunan menjalan. Nah, ragane ane ngajak-ngajak yang nyastra suruh cara beli lah di bidang nyastra. Selamat ulang tahun untuk Khalid Jul di sahebo membuah nu ingkang sadat. Semoga uli kedituan lah kira ke bidang lah yang uli itu barang-barangin bidang raga ngelanturang atau ane subur gaya lah yang bidang. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk sahabat, saudara saudara saya Alif Julian. Dan saya ingin menyapa kawan-kawan yang sudah ikut. Ada Alif 209. Terima kasih sudah ikut. Komang Suliastiawati. Salam dari Ahmad katanya. Ya, salam. Senang bisa jumpa. Pak Arya Galang Putra, terima kasih sudah ikut. Terus juga Juljul Smith, terima kasih sudah ikut. Dan semua sahabat kawan-kawan yang ada di Instagram, terima kasih sudah ikut. Sekian dulu dari saya, sudah jam 9:30. Selamat malam, terima kasih.